ngenxa zebalala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugebisa ngamagama unyukubisi. South Africa, Ningizimu Africa, Africa worldwide, umhlaba wonke jikelele siyabingelela sithi sanibonani. Molweni Tumela Mponjoti Matekwane de Masheroni, mhlambi sekuseni la ukhona good morning, goeiemorgen, sanibonani. Siyabingelela nje, mhlambi ntambama, afternoon, evening, whatever, indlela enibingelelwa ngayo uma ukuthi ubukela le video ngalesi sikhathi. Isho nalabo bayolala, ababuke le video bese sithi good night. Elami igama ngu MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Phansi NDW Notivoz Women nawe Daliwoza endwedwe ezweni sasemalangeni intabe ngiyakhele ngakhele ingqonqo kanti mfule ngophuza umqheku kusheba nomnamani. South Africa, Ningizimu Africa, ngokukhulu kusithoba isona sikhathi lesokuthi sinxenxe sinxusa sithi please subscribe, don't forget to subscribe on Siyaviva TV1. Khumbula uyi-shareholder yalomabona kude yenza shona ukuthi uba i-shareholder ngokuphelele ngokuthi nawe ususubscribe bila hlangane ku-comment section senze sure ukuthi siyabhala sithi unondela njengoba ekhona nakhe sifisa ukukwazi nakhe akushile nakhe sicela ukuthi enze sure ukuthi uyaqikelela mayibuya. South Africa, Africa worldwide ngale kokupholisa amaseko kudokotela omkhulu udokotela waziwa ke endaweni yase Drywalk lapha na ke endaweni yase Nanda khona kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal eDurban umasipala ngaphansi kwawo oweTheku. Siyambingelela futhi siyakwamukela dokotela omkhulu udokotela uDlamini unondela Mzimba kwabamthandayo unikela kwabezizwe umthakathi ke unjani uyinja naye kodwa vele ezulwini nginje na awusuka bingelela abantu bakho baba asibingelele mfoka amapholo bana balalele emakhaya ngithi sanibonani nonke Ningizimu Africa siyabingelela esikhathini esitheni kade sanigcina nezwe kade liphithizela dokotela omkhulu kafishane nje ngiyazi ukuthi ngisuke kwasho kunina lapha ezibongweni zakho kodwa khona bazokhala mabengezwa kusho wena bazi bathi ikhehla lami lishilo kamnandi fona amadoda lapha ematragini kufona amaphoyisa kufona amasosha efonela mina kuthiwa wamshonisa unondela ngavela ke ngathi nami nondela nje ngimfundulule emfuleni nambona ngithi sizoyixoxa nale ake uthi ukuyihasha dokotela bathanda masuyihasha awu ngiyofika ngithini mina Nkosi yami lokho khuluma unondela Mzimba ugadla abathuthe bathakathi umthakathi nje kimi nami nginje ezwini angazi ukuthi ngiyofika ngithini ngikhona liyasika liyamila nguye lo khuluma ko namhlanje nginomzuma ucela ukhwese ebusuku emini siyombalekela ngifuna uzufike lapha kumhalashi ngiyakuzwa Pholoba cha insizwe ezala mina emapholoba umcaphuna Nkobe ishisa lodliwa izinjinga lozalwa ngumhalashi lozalwa ngisala kwanda ayish suka lapha kunodliwa izinjinga umhalashi ezalwa usala kande uyabona ukuthi izinsizwa zodwa lezi nazo ngiyayisola zaziphathi ikhwama awu phela isikhwama amapholoba ifa lasekhaya. Dokotela omkhulu usilandise nje ngendlela ovathe ngayo sukena namhlanje kusho ukuthini lokho ngoba abaningi sihlala sibabona bedla ured no black noma bedle ubrown no black ethi umuntu ushaya ingwe yakho siyibona iblack and white. Ngiyayithi ke mapholoba ngesiswati sithi amahiya yeah okay ngesizulu bathi ke ngamabhayi yes lidloti ke mapholoba likumuntu idlozi ilona futhi elicontrola wena muntu awuzenzeli namhlanje kuthe ake ngifakele lihiya lilafunwa ngamadloti ngathi mina ngoba ngiyakula abantu bemedia ngente njani mina kwathiwa hayi sithi hamba naleli hiya leli yes uthi na ukhuluma nesizwe sikulalele ngoba phela nawangena awutendeli ayish uyabona uyacontrola ngabantu abafunele lihiya lamtimbeni wami ukuthi namhlanje ngilifake solo ngilifake ekseni. Dokotela namhlanje sikubizele nje ukuthi ake sixazulule inkinga zabantu baningi banezinkinga bakutalatiyo lahlukahlukene ngicela siqale sibhekane nento ekuthiwa yicala inyanga ingenelela kanjani kwisiboshwa noma kumsolwa onecala. Phela inyanga ifana nomcazululi kepha ayibuke lokuthi icazulula kuphi ingacazululi nje umuntu ohamba rapper ngoba na urapper amapholoba kukhona la khona uthola ukuthi umuntu eliqala lembula ingubo langena ayish akalendanga lo muntu eliqala usulelwe ngoba
bakhona labantu baqala ngokuthi bawenzile ukhona abantu umuntu loneqala ngokuthi kwabuka nje wazondeka kwabe sekuthiwa urephile noma yena wasuka la wakho yabona amapholo bana yenyangeni usuku ufuna kuthi na uma phambi kwelijaji nabashushisi yes ngoba lijaji phela liyajaja ukuthi lo muntu ngumtholo nelikala yes umshushisi nguyelo usuka athi lona wakha aqindezela manje umuthi ngummeli wakho ke okay ungakamtholi lo zokumela la hayi lo ungamthola ngamthola nalo wakumeli uyacindezelana yes kana udla umuthi fa uthi ungene eboxini lijaji libuthi uthi ufuna la ekhaya ikhona into enjalo dokotela ngapholo ba umuthi bengawubita ngamagama mala ngithwasisi yes ngoba bosumathuba laba sibukile njengamanje yehlukene imithi yamaqala ukhona umuthi welicala lophekwa nenkukhu okay ukhona umuthi welicala losebenzisa neliqanda ukhona umuthi welicala lo uthi nawo yeqaleni uthatha inyama yenkukhu uyiphe inja iqala kodliwa inja ukhona umuthi welicala lo uthi nawo yeqaleni lelicala inyama uyiphe imidlwane lengabone emehlweni angithiwe eva lento ngisho mapholo ayish ngiyakuzwa bese kuba nomthi welicala mapholo balojulile lo thina usebenza fana uthola umuntu wesimame ageze bese uthatha amanzi ageze ngawo senisuka kuthandaza uthi ungene eboxini niqeda ukudlula enkonzweni niqeda ukudlula enkonzweni amen uthi ungene eboxini inkantolo ofanele ithi awu ufuna nona lapha ekhaya udidekele abantu abakubophile izokusaphungana angithi mapholo bana manje nangase kufike nje umuntu lo lesiketi yes njengoba sihleli kanje afike athi awu wonke umuntu ayibo kwenzani nawe fanele ungene eboxini manje babheke eceleni awu so athi ufuna lona la babone uphuma ngomnyango akobe niyezwa bafuthi uyabona le minqa yonke ebaliwe ikunika ukuthi le nkanyankanya yenkunzi malanga yenguzunga yecala obhekene nayo ungayenzanga ukhona umuntu ongakwazi ukuhlambulula nokuhlakula kuyona dokotela sise lapho ngifuna sibuke ukuthi ke amadlozi wadineki yini kumuntu owuzenzile ngoba uzenzile umenzi ake ngibeke mapholo bala mina umuntu afika kumina neqala uyafika athi kuthiwa ngenza into ethile ngithi wena uthini kuthiwa bese wena uthi wena siquka wena uthini okay ngoba na uqamba emangala kimi nalemthini shuthi uyoqamba wona emanga ayish yakuzwa mina dodo angithi angibona nje yes umuthi utshela iqiniso yes kuthi hey ngenza into ethile ethile ngifuna kodwa ukuwina manje sengifuna kuphuma kule nkinga uma uzothwena bathi ngenza into ethile wena ke uthini ke wena ngoba bathi ngoba phela indawo ukhiya uwe yes inyanga ikunikile umuthi kuthi hamba nangu umuthi uzokwenza kanje uma wena ke manje sonika umuthi uzothwena kuthiwa ngenze wena uthini ngoba inuki ngosiwanga ayish ayinuki ngosiwanga ithi ke into kubaleke kangakanani ukuthi ngifike kusene isikhathi enyangeni manje ngiyecaleni kunokuthi ngifike namhlanje ngithi ngifuna umuntu wecala kusasa ngiyazi ukuthi kuyaqhubha kuyadependa mapholoba kepha na kubalekile kuya unesikhathi kuze ukuthi inyanga ini ngesikhathi sakho ngoba khona umuntu welicala lo ufana uphalaze kuona wehlukile ke ukuthi kusebenza kwawo ukhona umuntu osebenza kumuntu osejele kukhona lo thwasothola ibhayili sekufuna ke manje kube nezinto azenza yena sala ibambela yena sibhabu sakhe alwa nalempi ngoba usangaphandle so ngaphandle kodwa uthi lo uma uzothatha umuntu wecala yes wena ufake bokuqala kalithetho ubambelela lo muntu lo uthi akangathethwalala licala lithetho licala ledlule iphele wena unafaka bokuqala kalithethwa lapho lo lahlehle bomaye ma unimisela lelicala ngoba phela lidla isikhathi alithethe licala bameli ngoba phela yabona nje umuntu welicala ufana nokuthi ngommeli ngubela ngemuthi mina
mina ngiyakutshela ngiyoqala ukuthi ngidawufika lenkantolo ngidawufika ngomuthi lenkantolo nalo lijaji wathi ijaji nalo kuligweba ngomuthi mana dokotela liheme lapha uthi wena dokotela nomuthi onjani fanele liheme phela lijaji likhuluma into engazwakali ya bukhona bonke ubufakazi nawufuna likhulume nje into engazwakali awusho ukuthi uthumela ilwane izontshotsha amadocket ini mapolo kwakudala kwamfika khona dokotela icala seligcina kuma computer yes Ningizima Africa worldwide behleli no Dr Nondela Mzimba le ngiyibonga sibamba la it's very important ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu wecala uyasebenza siphi inombolo dokotela inombolo yami ithi 061 061 21 21 34 34 318 318 asiyalela abantu ekhaya la ngitholakala khona kusenanda emachobeni eDrywalk ngiya drive ngena ku navigate uma ungena lapha ufuna ukungithola uzongena nje ku website uthi www.drnondelamzimba.co.za uyofika ekhaya yakuthatha kubeka ekhaya mntaba Ningizima Africa worldwide behleli no Dr Nondela Mzimba uthi umuntu wecala ukhona futhi uyasebenza ukugweba lo obezogweba aheme ngale kwalokho ngamani ukuphakamisa isikedi bese kuthaphuka enye into ukuthi ufunani lapha indele ekhaya papaya sibonane ku video elandelayo Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva buka kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdaka nobo umenjalo qhawe lethu andile mdaka nobo umenjalo qhawe lethu andile wemdaka nobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Polo